Atala whātino Samoa Entertainment TV, whainwane poiwai asura nue. Wana ofolinga ma whaamaunga wa maua leo le i tala vau lea na ia tau mawhai so whai tina tulisi, mo na alo ili taulanga ia pia ila sa taluai. Sa unoa le whionga sui komisine, le whelo engam tusitala, ili mai Sene papali i Mona Lisa tia iketi. Si fiela i tato matanga le tuna le aso o le hona ai a uma whaifeo i na ofisa fose sule wani tina sa fia i nita o. Yo le furua whai roa i tina se akta. Whamauni a i se tasi fori o le tonu le sa kati nuna ni se na tuna foni o le si fiela tato nota. O lea sa te leo tu i nātu le o le whaitakaani whaitakaani o le ata. O le i leo o sa lia o le tonu lea le rona ki whai unga aiki le tina. I a wako e le sosuani na mani le tulu. O si le fia o leo o le rana sa e te ni ia e le gona na ngana na fo i roto e se tana mai. E fai fosina te tu la na o lo whaamawina ia lea sa hapea o whapapikini mai o li ne ia o le sia fia mani atinu ia o le tulangana ia na ngona tana ngona ia o le tano atu le mani atinu sosuani nako i le tau sa ia o le hapea o na whaamawina o le tulia sa ati ngona ni se nati makoni o tulanga i Pagsalang papel na paamaunia ang isipulsa ilang tana mo. E ala nila CCTV tawla. Ia le susong tele fisota. Ia mafamasalang na tina po ito naman. O le swafo ito sa ilang tana mo silaw nilengo. Silaw nilengo po silaw faalengo. O le camera po le mea po e ata le farmers le na mawane le ata o le ali. Mai le ofou i mata upu fa soli tu la fono si lao le lenga po si lao fa le lenga o nu olo olisi ai le ali e ofia sa anapu sa punawa no fo ali i vai telefon sa la ilua o fa la we tele mai nei tal sanga mtanga rengo leo le tunu i se famtalanga so tanga ile ta ofia mai o si lao e long wane se ofisa o leo le tane o sa ili ai nei ele mtanga renga ilana nga o inga fa soli tu la fono le fa o mea asanga ili tinatu lisi maunalo ili asata luaili taulanga ya pia sa nol sui komisina leo nga luenga fai fatasi le pui o lesi ai mai se o le saunga le mu peitai o fai pe lava so nga leo i me poeta ma o loa le poeta le survivors le fo ina nga uia ilo tatu wotunu e o mai nelo fai lava feuta na inga pulenga faltali malo agi se malem tanga rengo tupe Samoa. Nanu le fale tonu leo lo tula mai le tongio ai tala fo akis ile fal tupe wati na Samoa. Pen fa mauni mai le fiongal tu mai tai pale mia fionga fia me na o mi mata afa tu stala le Sene. Na watu lava le pulenga fo o yele ai tala fo petai o le mewa tupu o mawa tupe ale akis ave tongi ai fal tupe tuma oti ai tu le latu ai tala fo fal tupe wati na el malo Samoa. O akis na le leia ia ton ngaule ole aitara fo edis ya banga nai wo mai temi ko tina tu saile mai fo isi circumstances ole aitara fo ale edis mai it has to do man fa ka ngole hotel na fa ka le hotel ole ele aitara fo le na take on ala le company but ole mela de ngari ni mai Whakau le hotel, ko kongi ai kala fua le hotel i commercial banks. Ai le ko kongi le lako ai kala fua i le development bank. So these are all foile elements. Foile e kulanga ese ai le makau pule ya ya ma historical cases here ngai se ka ko fatal malo yo auto sangai ile ngayo ai o feuta na inga o fai nei le vale mtanga luenga tupe ma akis ia fia i male tau na sila fia ile malo le fas le so tanga o le malo ile fale tali malo lea ma le fale tonu tula mai il taimile nei o lai fai i negotiations
male malo onga ole malo nga awala kwa ele longe ele fape nga mai ekis. I mean, it was facilitated by the government. Pe ave ole mele ole mele ale e fuangi ele fa nga malo ni afa pe ole sa involved le malo ile deal le momo ole momo ia mako malam lama por ale men kup ai mai se ile mele ile main point o kupe ave le kanklela. Only a certain portion should go to tourism. Alisi vaenga mo agriculture mai sia kina. Ale mele wayengi wa vapo ele mado ye kupe ai fai ku fo. E kaunga ave fai ia hotels. A mesela le mele ia so o mele ale fe ngai mal malo ni. O mo ye mako malama ile extent ole ngayo inga malo mafakawa ile hotel la ia malefua ole ale le loss o ile malo pe a vesele ile hotel foi le pe kaunga faz investment ale a foi ale investment ia wa memo ia ele se ku development bank ko ye long winga e kaun ko ki kilo malo if we afa pe ali mai ole me kaun fai if so angi le hotel le ole kuris kaulanga vai malo ko la wala e fai al taimil nei ole ngata mai lo ulo ole la vai fai negotiations ile va le hotel man ka ko mkanga de ngorku ita yo atangia isauna ngala fiongal palemia ele o tapunia fai toto of so ni le malo le faltali malo e pe ona fa awa wa nei fe utana inga ile va mo le mtanga lwengo tupe e pe ona fa mania ele fiongal palmia ele o avanea le taunga tau o loa mai fafo ele ngata i tau mafa ai o lava e tuta i aile alo fa matua le matua e whanau leo mo le mawina le tau langa ia pia matua atu le tumu i fa taunga o le lotu tamaiti o le ofu sa maua le ofu pa e le tau sanga talua i le se fulu ta la peitai o yesu inga i nā tau o ofu pai o ofu aipo ofu pule o whanau fa pena foi o le tau langa ia pia na amata mai lava le asonga fua o na tumu i fa taunga e au fiai ma ainga mai sava i mlanga mai fa tau i upolu nei e tele le filfilinga fai peitai o moli mawina le tau langa manu itua le toi fo i lava o aso whanau maso whailonga i fo linga tuai i le aloa ia ma sa o loto tangata uma i na ua sa o loto fo i fewa inga. O le waa ileanga i sa vai ina amata mai lavana nafi o na leto e tu taimi ina. Le o waa o na o le lolofi o whanau ma ainga i upolu nei mo sa vai. Ai le o maa i foi. Le nga solo mai o sa vai foi lato i nei. O loto tamaiti o avea o se taimi e tasi o le tausanga. E sa afi ai le matua faitama. Ma whaatastasi ai ainga vala. E mo le tuai ma whaamanianga lau Samoa Entertainment TV i whanau uma Samoa molo lato waso whapitoa. Pa Samoa Entertainment TV ma ta mua i whai ungol nei vai aso toi whenua i fo i le vai aso fo le alo fo le tua ai wha asoi fo